el primer dia que vaig arribar a Catalunya. Hola, em dic Shahriar. Today I'm going to explain my first day special. जब मैं catalunya जा रहा था, con mi familia, mi madre y 2 hermanas. Un dia quan jo pregunto a la meva mare, which day we get on the plane, मेरी अम्मी ने बोला कि आज 23 setembre है. Jo estava muy contento. Després el meu oncle va anar a casa nostra. When he heard that news, he was also very happy. हम उनकी गाड़ी में बैठे. Llegamos a casa de los abuelos. Vosaltres esteu molt contents. After a while, I left my grandparents' house and went to play with my friends. हम पुरजोश हैं. Después, el día 24 de septiembre, nosotros salimos de casa de los abuelos. Arribem en coche a l'aeroport d'Islamabad. We reached Catalunya. मैंने अपना नया घर देखा और सो गया, porque estoy muy cansado. Gracias.